Hello, Ate Karing. Good morning. Nagpapaantok lang. Musta na, Ate Karing? Nagpapaantok lang. Wala na kasi akong update. Wala na akong ma-video. Thumbs up. Hello, shout out sa'yo, Master Po. Good morning din. Nakita ko lang ito, malapit na out sa work. Oh, naladaw mo. Nagpapaantok lang ako. Wala na kasi akong wala na ako pang update na video. Then, nagpapaantok lang ako, Master Po. Madilim na sa kwarto. Madilim na ang paligid. 1 cup at 9 a.m. out ko. Oh, 11 p.m. to 9? Ano oras ka agrugi? 11 p.m. 12 a.m. Oh, 12 to 9. Napaot ah. Baka i-silent ko ato i-LS ko damdama. Ta ada ko. Oh my goodness. Ay, matulog ka, kapsat. Walang damdama. Kinukuha ko pa yung buwela ng antok ko. Dahil sobrang busy na sa work. Wala nang time mag-YT. Suy-suyaab ka na. Ayun no, mega shoutout sa'yo, Besh. Bell Fury. Good morning, good afternoon, good evening sa iyo. Nagpapaantok lang. Musta na, Besh? Nasa work ka rin ba? Bakit nagtatago ka? Eh, kasi madilim na. Nagpapaantok lang ako. Eh, wala na akong ma-update na video kay sa YT. Wala na ring time. Dahil sobrang busy na sa work. Saka nag-work na ako ng weekends. Saka dami ring orders sa small business ko, kaya wala na. Wala nang time kay Lolo. Dito na ako ba? Kakauwi ko na. Ano oras na ba dyan? 8.
9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 3 a.m. 3 a.m. na dyan na, besh. 3 a.m. na. Maturo ka na rin. Yes na yes. Anya business mo, kapsat. Makan lang, kapsat. Pasla, lumpia sariwa, jay. Puto, puto flan, dinakdakan, na makan. I-post ko jay marketplace. Anya oras? I love also puto flan. Ha? Halika na dito, besh. Luto ang kita. In 105 minutes. In 2 hours. No mabalin lang ko maagpadala ti makan. No approve lang. Ay nako. Napauit ko na. May palagip. Dinakdakan with red horse. When no San Miglite. Napanin. Permi. Ay nako. Namimiss ko na rin uminom ng alak. Hindi na rin ako nakakatikim ng alak. Tagal na. Diba agawid ka next year? When kapsat, palubos na apo. Nukwa. No na siya atat. Baka by June or April. Tsaka mo. Haha, makapabisin. Basta April o when no June. No mayat champon. Badim ipagbagat tani aktil mo na kon. Sabay tabesh. Kano kinyam garod? Agawid na April matla. Oh. Tanda na. Tagkikita tayo man. Mabant tayo bagyo. Mabantadjay kwa. Naganan ta Manila. Paddy's Point. Tapos ag vlog tayo, ag video tayo. Paapalan ta. Agpaabal tayo. When mayat. Bakasyon kasi sa Pilipinas April sa And tayo aglames itiarak. when Pantayo Bagyo, Pantayo Cebu. Kaya't ko ba pan Cebu? Pumapalda no kwan, hahaha.
Da kapsat bradi kasla kayat namot agawid kapsat. Tayo akikita. Nagana na dyan? Grand EB. Kasyay. Grand Eyeball. Kikita tayo. Mayat no adu tayo Yan tayo ag Boracay. Won. Ken Palawan. Koron. Ay, apo. Palubos ni apo. Tapos agkulap tayo. Wen. Maya tajay. Wen, mayat. Mayat no, no awan plano. Ay, malpas ko maapo. Ta, nagrigat tibiyag. Narigat pa ta, my God. Narigat ti pinagbiag. Ti abroad. My goodness. No, saan ka agtrabaho? Awan makan mo. Awan pambayad bills. No, no mayat. Na ganan? Ag message na to. No, kano nakagawid. Kami agawid ko ma. Taga. Wen, paiso. Agimunda no agkikita tayo tapos i-premiere tayo. Syempre gleme. When ag-vlog na special guest tapos si kayo apo makita. Agpakada nakpay tao trabaho baring accept taren da. Kayat ko ti nanganan JD Jay The Bar Red Horse mayat hala kayat mo maulaw ni kapsat Mambartek ata ni Belfiori ate karing kanayo aglemlem mes ti arak barbartek ata ay tapno marik na ti ayat ken imas ti baksyon ay wen ay hindi nagawid nak oh my goodness siguro may sa Domingo mga 4 days kami agbartek
Kanayon, may sa bakit. San Mig Light. San Mig Light when no red horse. Happy to. When. Basta, i-message ko kayo. Paano nakagawin. Manubulan mo, DJ Besh. Let us know. Manubulan mo, DJ Garod. Baka 2 weeks lang. 50 days? Mayat Syakit, maximum 2 weeks. Maximum 2 weeks, 3 weeks. Kasjay. Bahala kayo. Ada akla dito. Ikaw sa PM lang. Ate Garing. Sagana ma Jay banner mo Kunam Jay banner mo. Juraboom booms. Yes, tuwan ko na last annual leave ko. So nga lahat, kasjay. Di tayo awan, kasta. No, 2 weeks or 3 weeks. Sabatin ka with banner kasi gayang kayat mo. When, joke. Tapos mangantay Jay ko Jerry's Hill. Ay, Jerry's Grill gayang. Ay. Ag 30 minutes lang tayo. Awan sa harang ko Ay. When? Napariir. Kasi agkabel ti ko ti ads dito yung cellphone. Madimit. Bayamon. Mapantay J Locos. J ayan me. Kaslo. Okay, 10 minutes. 10 minutes lang tayo. Para makatulog na rin. Mga alas 10 dito siguro. Premiere mo. Ano oras yun ngaya? Batak, ayanda. Batak, norte. Norte yata kami. Tayo pa siya bigan. Kasi like, ayan mi. 10 o'clock ka Jay, diba? Diba, Besh?
10 o'clock. No. Naawan ko. When Pinas time? 10 a.m. Pinas time. So, alas 10. Yeah. Siririing nakpay lang mo. Awan lang maubrak kasi ano eh. Awan ni GF ko dito eh. Nag-overnight working. May sak lang dito eh. DJ trabaho na. Overnight. Yak makaturog. When OT. Ginggana kwa na ganun. Alas 10. Alas 9 o alas 10. Bigat. Itong bigat. Kaya may sak lang tata. Maturog na kuma. Kaso nga lang ko ag live nakman. Para ada update ko. Update ko ta YouTube. Ay na ilut-lut wem kapsat. Kayat ko kwa. No, agsasarak tayo ket. Agluto nakti puto flan. When no puto. No, agsasarak tayo. Uwen kapsat kayat ko puto flan. Siyak masida lang nga simple. Basta luto kayo inapoy. Thank you, Besh. Thank you sa iyong alagad. May namimiss akong food. Nalipatak na gana eh. Pati siyak mabisin. Mangan kan mangan kayon. Nanganak palabok tatay. Ken kwa barbecue. Kayat ko tinapa. Nanganak tinapa ken kwa. Naganadya yun, nalipata ko. Pusit. Ajay fried pusit. Oh my goodness. Kakayatan lakay ko palabok. Puray siyak favorite ko palabok.
Syaked daing ken etag. Wow. Awan daing dita. Ado daing dito eh. Daing, daing nga bangus frozen. Amin frozen. Uray labong dito eh. Rabong dito eh ket frozen. Ada nga maya jay ada jay Pinas no dito eh. When mas fresh. Pero nangina. Kahit ko arusip. Makasid sida akti arusip. Ken kwa. Naganan? Ajay kuhol. Nga shell. Nasultupom nga di babasit nga shell. Oh my goodness. Ano yan? Naga na dyan yun? Ay. Bisokol. Wan. Ajay, babasit nga kulay black. No, sultupom. Ibas. Kaya ajay kwa. Ajay pasayan nga puraw. Ajay babasit nga ipon. Ay nako. Mabisin ako. Malpas ko maamin yan. Malpas ko para na siya ata dyan ko. Pasko ken New Year. Ta. Ne? Tan. Mga 2 minutes laingin. Taag buyak ti ko ti magpakailanman. Habang ko uraya ka jay premiere mo besh. Naka-reminder on. Jack pa'y nagtamsak, naka-reminder on lang. Replay mad amin. Ata magpakailan mo. Madrama ti buhay eh. Kakatapos ko lang manood ng Soko sakay paglaban mo. Ay ana oras ada kapsat. 10 a.m.
10 a.m. Pinas time ti premiere ni Besh Belfiore Ate Karing. Papantayo. 10 a.m. Pinas time. Mahilig ka drama, Jura. When Ate Karing. Madrama buhay ko. Mga drama, documentary, true to life. Mga kasjay. Soko. Paglaban mo. Mga kasjay. National Geography. No? Geography ajay. Mga kasjay. Kaya ko ta ipaglaban nga dayta. Puray siyak. Maamwam amin. Amin nga kuha. Code. RA kasi dyan. RA 1, 2, 3, 4. Para no agsunak amok. Amok ajay anya alaban ko. Char. 2 minutes na lang. Taagboya akti ko. Sarak nakti mayat nga mabuya. To'y sipik. 35 minutes ko lang. Baka bawasan pa ni Lolo eh. Sayang lang. When nga rod. Huh? Sige kapsat. When kapsat. Agkikita tayo damdama jay premiere ni ko ni Besh Belfiore. Bye. Bye everyone. Bye everyone. Good night. Damdaman ton. Bye. Thank you sa inyong dalawa. Bye.